umuntu avuga siko abatuye umuntu n'umugore ako nyeraje gusanga ineza bazamushakira akajipo n'ubundi wa muntu uriya muntu wamwibeshya akaza kumusaba ngo amuhereze muri bluetooth ni nko yamubonye mwabonye n'amarido ameze gute ari amarido njese nayakunze nibayavugurure pe ari amarido ameze kabwa burido bwo muri ghetto njese nabukunze pe kandi ni na video nabonye atari nziza timeze neza irasa naho wayifashe nyine ntabwo yeditinze neza se nayikunze nagaye telefone yayifashe ninka telefone gaciriritse dasura kandi ngaya n'amarido madarisi meza mushaka numero tuvugurura ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wowe bukende se naye bugorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye amahoro y'Imana akomeze kubana nama abantu bose bumva no rurimi turabasuhuje ndetse n'abantu bari ruguri wacu mu matongo y'abasekuruza mu manza byabasaho muherereye hose turabasuhuje kandi turabakiriye muri iki kiganiro turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibagirire neza turamukije muri Afrika abanyaziya abanyaburayi n'abanyamerika aho muri hose Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire cyane turamukije by'umwihariko yo ko subscribe kuri Neza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri iri kanisa cyangwa se muri uyu muryango mugari wacu warakoze guhitamo iri kanisa warakoze kuza kutubera umushirika kanisa radatangisha amaturo y'icacumi hatanga uwemeye hakanatura uwemeye kubera ko tutagira igitabo cy'ikanisa dutangisha cyangwa se azatanga ubikeneye umuryango wa M23 turabasuhuje AFC twirwaneho amahoro y'Imana akomeza abare namwe muri gahunda zanyu zose murimo ndetse n'abanyamurenge turabasuhuje kandi tubihanganisha mu bihe murimo muri guca mu bihe bigoye ibihe bikomeye cyane ababuze ababo tubahaye impore mwihangane ndetse n'abantu barwaje ababo turabihanganisha cyane mukomere musenge Imana kugira ngo ibyo bitanda muriho mubiveho aho murwariye muhave kugira ngo mumererwe neza nyine buno buzima niko kwako uyu munsi umeze neza ejo umeze nabi ubuzima nje mbugeranya nk'ururabo urabo mu gitondo ruba rwatose rumeze neza ku mugoroba izuba ryarenga kubera ryiriwe rucanira ukabona nyine rwataye ubwiza ntabwo rumeze neza cyane ndabakiriye kandi ndabiyegereje mwese ngo mwigire hino mu kiganiro tugiye gukora kizogera ama episode 5 finale yacu ni episode ya 5 ndakurarekera kutareka kureba kino nutakireba kareba icya kabiri uzaba watakaye abantu muzamureba filimi mukunda amaseri murabizi ngira ngo tigohera kuri episode ya 4 utarebye ya mbere script kurya utangira kuryoha mugeze nko ku ya 8 nibwo izitangira kuryoha mugatangira gusobanukirwa ariko ntubera ku ya 8 utahereye ku ya mbere tuzumenya igihugu catewe tuzumenya abakinyi ni bangahe ibyihebe ni ibihe abapolisi nabahe abakunda leta nabahe cyangwa se abakunda abaturage nabahe rero kano ka video natangije nakabonye kano ka video kamaze amezi hafi 7 gafite commentaire 170 na kiganiro nyamwe z'amasimba yankozeho antuka bira bitutsi muhamwumva anyataka muri buriya buryo bwo kunsebya muri buriya buryo bwo kumbabaza ariko takibazo habena sinigeze ngira ikibazo habe na kimwe ngo yantutse ngo ibyo yavuze nyine bitari byiza hari akantu kagaswari nzamuna kavuga kameze gutya kavuga ngo iposiko nuko sinabigize ikibazo kubera ko njewe uyu muntu amvugaho ibyo ntakoze cyangwa se ibyo ntaba musanze ngira ikibazo kunyita ukukeneye bivanye n'igipimo cawe c'ubwenge ukanshiraho ibyo ukeneye ukanshinja ibyo ukeneye nta kibazo rimwe sina ngombwa ngo umuntu aze yisobanure ngo idefande oya si ngombwa cyane ariko mu by'ukuri iriya video yangezeho narayakiriye kandi ndagushimira ko wakoze content nziza y'ikinyoma ikakwinjiriza ibyo ngibyo rwose tap to you lakini ipo siku
ni ukuvuga ngo rero abantu benshi baza bababara iyo bababesheye, ariko iyo bakuvuzeho ikintu ubamo simpamya ko ugomba kubabara. Kandi naje gusanga abantu bameze gutyo, bakavuga ngo uri umwibyi ukababara kandi uri umwibyi, bakavuga ngo uri umurozi ukababara kandi uriwe, bakavuga ngo uri umusambanyi ukababara kandi uriwe. Hagakwiye kubabara ba bandi babwirwa ibyo batabamo, ibyo badafite aho bahuriye nabyo, nibo bakakwiye kubabara. Niyo mpamvu rero naje ntababaye, gusa naravuze ngo iposiku uyu munsi kino kiganiro ndi bukore umuntu ufite ubwenge bwinshi, ufite IQ iri hejuru niwe uri bucumve, kubera ko ndakoreshamo ubwenge bwinshi kugira ngo aribo tujana. Abatabyumva bazabona la passage cyangwa second babisubiremo cyane. Twese tugira intege nke zacu, twese tugira abakunzi, twese tugira abanzi. Kubera ko buno buzima ariko bumeze, na Kristo umwana w'Imana muri za ntumwa ziwe yari afitemo Yuda, kandi akazamugaburira akanamuha n'umugati bakagendana. Aramwihanganira, barakomeza baragendana. Imyaka ngira ngo Yesu yamaze imyaka 32 batari 3 mu isi, abana na ba Yuda na ba Petero bari kumwe gutya bumper to bumper. Arabihanganira kandi akazababwira ngo nimwe muzonyica. Nuko nguko buno buzima tubamo harimo ibipfu byinshi, harimo n'abanyabwenge benshi. Ariko nabonye Apotre Gitwaza avuga ngo ubwenge ni ikiza. Ubwenge ni ukumenya kuba mu isi y'akavuyo, ukamenya uko witwaramo. Nikacagiye muri ambutiyaje, murabiza abantu baza batembera, cyagiye habaye jam, ntuzamupfa gumuriza gusa ngo ugende. Nubwo hari jam yega imodoka zahagaze, ariko uzugenda gahoro gahoro, ureba imbere ureba inyuma kugira ngo batakugonga, utirukanka haraturutse moto gawe nta ambutiyaje igira, ta jam izigira ikakugonga. Ubu buzima turakosa, nta ntungane ibaho ntaho utagira amakosa. Ariko hari kimwe ntazanemera, gufata amakosa ye neza ukayashira ku mugore n'abana, sinza ncemera. Gufata amakosa ye neza ukayashira kubongera bose, sinza ncemera. Amakosa ye neza ni amakosa yiwe, amakosa y'umugore we ni amakosa y'umugore we, amakosa y'umwana we ni amakosa y'umwana we. Nkunda n'ijambo ukunda kuvuga mama ngo burivi rizipfukamira, burivi rizipfukamira. Ariko ibyo ngibyo simbitindaho cyane, reka tubiveho. Abanyabwenge turi kumwe 5 amezi agera muri 6 ashize, hari akantu twumvishije ka video, turakumva, twayibona, turakumva, tiyatugeraho, byo nyine bisa n'ibyibagiranye. Twebwe tuvuga ngo ntafoto ntacabaye, biragenda bisa n'ibishize. Bavandimwe babiri basa nyine n'ababigonganiyemo ukuntu, ariko ntitwamenya aho biri, ibiki n'ibiki. Haje kubesho twikubitanya amavira sasa. Turi hehe? Turi Kenya, Nairobi, Nyamavira, Kayore. Umuntu atera undi ati iyi video urayisiba, ati ntayo nsiba. Polisi bibijemo, abantu bamwe baraye kuri polisi birangiye bavuyeyo bareganye bapfa, uburangare bwahabaye bw'umuntu. Naje ndavuga ati rero amakuru ngomba kuyashaka hasi hejuru. Twebwe tugomba kubagezaho inkuru ziri hanze, tugomba kubagezaho amakuru muri kumva mutari gusobanukirwa, tukayabasobanura neza. Aho umuntu agutera mu rugo rwawe, yamara kuri guteramo akavuga ngo hari ikintu canje ufite nshaka kusiba, hari ikintu canje ufite, cyangwa se hari ikintu
cyaho nshamikiye ufite nshaka ko usiba. Nababwiye ngo iyi ni episode ya mbere. Episode ya mbere murasigara, n'iya kabiri muzonkurikire nko buki ya gatatu nibwo umwuka uzabahishurira. Tubararike ko tuzakora 5. Umuntu agutera mu rugo rwawe inzu utiyubaka ariko wishurira ubukode aba yagusagariye. Amakuru dufite nuko watewe yagiye korega kuri polisi kazi igatambikana uwamuteye. Yamara kumutambikana kabona abantu mfitiye contact bari kwandika utu message kuri status, ariko kubera ko nanje ndi nyamugenda mubi imbere amakuru nkaba ndayafite, nkamenya ico uyu nguyu yanditse avuze, uyu yaravuze ngo tombe, nkamenya ikibaye tombe, uyu yaranditse ngo mugende bukeya, nkamenya uwahaye abwira, uyu akamapostinga ngo ibiriviri zipfukamira, undi akamapostinga ngo mbari imbere ntimuzigera munshikira, nkamenya abo nyine ahaye abwira. Akabigasekwa nakeza, nkamenya uwahaye abwira. Hari amakuru nigeze kumva bavuga ngo impamvu Kongo igira iriya ntambara ngo Mobutu yasize ayivumye imyaka 30. Iyo myaka 30 yayivumye nibyo byibazo ngo twaducamo niyo makuru nzanumva ariko simbagaza sinzi nimba ari byo. Kayora Nyamavira nimba hari agatoki ka Mobutu baba barahahambye, nimba hari ugutwi kuyo ko bakwarahaambwe, nanje nawe simbizi. Iyo umuntu yerwa ko bigana akavuga ngo ntaco mfite mpomba, afite ahavuka, afite abana yabyaye, simba nkeka ko wenda ibyo bintu biba bifite logique nini cyangwa se ubwenge bwinshi, simba mbikeka. Hari abacanshura bo mu Bushinwa ngo ni basasine babagaho kera mu myaka ya kera, bagaza batoragura utwana tudafite imiryango tuvukamo tw'imfubyi, bakaturera bakadukuza, bamara kudukuza bakababwira ngo mugiye kuba abacanshuro tubatuma kwica ahantu, mwebwe gusa mugende mwice mutabajije ngo se uyu muntu tugiye kwica turamuhora iki, uyu muntu afite ikihe kibazo, mwebwe gusa mugende mwice mugaruke. Iryo tegeko bararigiraga, ariko bakababwira ngo ntiwemerewe gushaka, ntiwemerewe gushaka, ntiwemerewe gushakwa. Sinzi nimba mukumva impamvu utemerewe gushaka n'impamvu utemerewe gushakwa. Nuramuka ushatswe cyangwa ugashaka ukabyara, abana bawe bazobakoresha nk'ikimenyetso c'intege nkeya. Nimba dushimutiye umuntu bakubwira ngo dufite abana bawe turabica cyangwa se dufite umugabo wawe biki n'ibiki, abo basasine ntibabaga muri zo gushakwa no gushaka. Iyo rero uvuga ngo ufite icyo uhomba, warabyaye warabyawe, kiba gihari kandi kinini cyane. Twese tugira aho tuvuka, twese tugira dukomokaho, tugira n'aho twakomotseho. Ibyo gomba tuba tubifite. Umuntu ugomba kuba ntafite icyo guhomba ni wa mwana wari mu myaka nk'iyanje, atazi aho avuka, azi gusaba amureza ari shoko, atari ababyeyi biwe. Aho ngaho nyine ntacu mfite mpomba asaba ababyeyi baje. Ibyo ngibyo birabaye, abanyabwenge turi kumwe 5 kwa 5. Episode 5 zoza gushira mwaramenya amakuru y'ibyo mpambabwira. Usibye ko tuvuga ibintu rimwe ukavuga ngo ni kuru mpimbano, ni script, ni ibintu mwahimbye, oya. Kandi twego tuvuga ibintu biriho. Uwiyandaritse rero tukamwandurura, wamenya amavuta tukagira uburyo tuza tumukosoramo, kandi bigacika nyine bakabireka. N'abari babitekereza bamwe bakabireka. Nibwo rero izo status za ninjoro zaje kuvuga bara. Nimba hari ikintu ciza n'umuntu ukubesha amakuru uzi ngo bakubesheye kandi tugufite bambesheye, reka mbabwire inshuti bavandimwe, buno buzima ni muzunguruko. Umuntu aguye mu ikosa
ntawutorerwamo, twambaye umubiri, ariko ntumwatatse, watatse aho avuka, watatse aho ashatse, watatse aho ashatswe, uvuze amabi yayo, kandi nyamara nawe wibuke ko inkomoko yawe cyangwa se aho uvuka nta manota hafite pitayo, ariko ukamuza ukatubwira ukuntu ibyo uhaye uvuga bihagazeho ari inkuru y'ikinyoma, ukamuza ukabishimangiraho, kama wataka uriya mukobwa, ise na nyina n'abavandimwe be bose, ukabakubira muri ka box kawe ugiye guha abantu karimo inkuru y'ibinyoma. Yego njye naguye mucaha nyine, ndi umuntu natsikiye kwa mufana, wenda mwabonye inani yanje, ariko inani yanje naho mvuka ntaho bihuriye, ndetse nabo muzara ntaho bihuriye, njewe ataka njewe umvuga uko ushaka, ariko bikaba byiza ibyo uvuga ubifitiye fact. Ariko iyo ubonye uteye kamera avuze ngo mbihagazeho, ndabizi neza mu mutinganye mbihagazeho, sinatinganye na musaza wawe, sinatinganye n'undi muhungu wese mufitanye isano, ariko amuvuga ngo bihagazeho kugira gusa ngo ubone views no kumwangisha abamukunda. Ngira abantu bankunda ntabazi, ndabashimiye, hagira abanyanga batanzi, namwe ndabashimiye. Izo mbuto muzozisarura, urwango muzarusarura. Reka mbabwize ukuri kwa verite. Banza umenye ngo ese nje wabivuga bino byibuze hano hanze inzwi neza, wasanga uzwi neza ukavuga ati wow, usanga uzwi nabi ukabireka. Hari n'abandi bantu baza baporomoka ku bandi, akamamwangisha gusa abandi kugira ngo bamwange kuko nawe yangwa, kandi ntibizokunda. Buri muntu agira uko aremwe, buri muntu agira uko, ariko ese yeme ntaraje kure, ari amarido mwe mwayabonye, mwabonye amarido ameze gute? Ari amarido nje se nayakunze, nibayavugurure pe, ari amarido ameze kabwa burido bwo muri ghetto, nje se nabukunze pe, kandi ni na video nabonye atari nziza, timeze neza, irasa naho wayifashe nyine ntabwo yeditinze neza, se nayikunze, nagaye telefone yayifashe ni kaga telefone gaciriritse, ndasubira kandi ngaya n'amarido madarisi meza. Mushaka numero tuvugururira abe meza, nabwiye ngo umunsi abanyabwenge nibo turi gujana 5 kwa 5. Ari amarido si meza pe, afite udutako niki bishanye biri mu muwanje, byibuza iyo ashaka kuba ari nkaya amarido y'umuhondo na karaka kana ni kumweru bizari kuba bisa neza, ariko twabigaye muri ukuntu bidukosoreraho. Ibyo rero nakari kanyuzeho, ariko reka twikomereze. Njewe sinanzo umuntu mvuga nabi, kuko ntimutegetswe kumvuga neza. Buri muntu azatanga ikintu afite. Muri wowe ufite urwango urugaburira, ufite urukundo uzurugaburira. Rero ntege umuntu uzaza urakara ngo nje ngo baranyanga ngo bazabamvuga nabi. Bakuvuga nabi guteze, none sugende ngo tubashire mu rukundo ntarwo bagira, nta rukundo bagira muri bo, ntibagomba kuvuga neza. Ariko muratakara muri benshi, mureke gutakara, ndaba harabura izindi episode zindi muzo mwasobanukiwe. Mureke gutakara, turi kumwe 5 kuri 5. Hanyuma njewe nkunda umuntu akoze amafuti, ari we mutuka cyangwa ari we mwataka, ariko abandi bo ku ruhande ni mubareke ko murabazana kugira gute? Uriya mwana ntacazi, uriya mubyeyi ntacazi. Erega kubyara nabi bibaho, urashobora kubyara umwana akakubera ikirumbo, akamagenda akaza akora bya bindi biteye isoni, akabigurisha ku mugaragaro, undi akamagenda. Nose ntimuza mwumva abantu bigurisha, babaho, tuzatubumva babaho. Cyakoze bano nzambona hano haraho nyine uzuca nkare kuri Trinity, haba abantu bameze nk'ibyatsi, ngo ari mu kazi, ngo ategereje aba customer, adandaza amagara niko mu Kirundi baza bavuga. Nyine babaho, kandi nkuko ukamusanga yavutse mu muryango mwiza, ise na nyina n'abapasteri ntibaba muri ayo ngayo, ariko amusanga yo gusa yarabananiye, niyo si yiberamo nyine nubwo bwebe yiberamo. Ariko mwumva muri amukobwa ucuruza hara kuri Trinity cyangwa utega, timukwiye gutukase, niko njenza numva, timukwiye no gutukanyira. Kuzara nabi bibaho no kuzara neza bibaho, kandi bazavuga ko ngo mukarezi byara mweru na mwereka byara mukara, suko. Hanyuma rero mwisuzume, numara kwisuzuma muzamureka kuvuga abantu yemwe,
nimba ari nje wakoze ico gitangaza nimumvuge nkanje, mureke kuzana aho mvuka, mureke kuzana aho nshatse, mureke kuzana abanshamikiye, mubareke tugaye ineza watweretse ubusa bwiwe, tugaye ineza watukanye, tugaye ineza watanze ifaranga arahiga ntiyahigura, ariko mwe kwa mumufata umuntu. Ngira ngo ibintu tuba tuvugana abantu murabizi. Hari byo mpaya mvuga nyine muzi mugomba kumenya, ariko kubera ko narezwe mfite uburere bivuga na discipline, kandi naje kuzara nkavuga amagambo ateye isoni yo gukomeretsanya y'urukoza so ntibyonanira, kama mvuga ABC ntibyonanira, ariko kubera uburere no kubera umuco nyine muza muziga. Ariko kamubona nk'umuntu utarahawe uburere araje ngo ngo kiriya kintu ngo neza yakoze ngo ndabizi ngo nje bavugaga ngo acaga ku ruhande ngo ibivuga neza. Oya, uwo ni utekereje gutyo. Nje ko ndavuga ibyanje nababwiye ngo uyu munsi ngene kugana n'abanyabwenge. Abanyabwenge no dukene kuganira. Ibipfu rero umusigara. Video iko mutembeye pole pole. Rero twara tuje kubasuhuza no kubamenyesha ko imihanda yasubiye kunyerera, kandi ngo ibyaye ngo igihumyizi ngizikire gatandango niko baza bavuga. Bakunzi bacu, izi episode tugiye gukora turabararikiye, ejo tuzokubita indi nziza noneho isa nihaya ibasobanura ibyo turimo. Niba dushobora kubuha wumva kino kiganiro cyangwa wakireba ufite iroro uri mu bitotsi, ariko ugomba kuzumva. Reka rero tubarekera aho ngaho, gusa iciza ibihembo by'Imana biba hano mu isi, cyangwa se ibihembo muri societe biba hano nyine. Aho wahingiye niho uzusarurira, aho watereye niho uzubagarira ugasarura. Turabakunda cyane, mukomere. Abantu bari mu bihe bigoye ndetse n'abantu bitameze neza, mwihangane bisawa bizamera neza. Uyu munsi biba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Turabakunda cyane. Abagore barwana shaka turabasuhuje aho muri. Hari n'abandi bantu bagiye kuzansuhuza. Hari abantu basigaye bakora ubucuruzi kuri status, ukamusanga postinze amafoto 20 y'imyenda ntayacuruza, y'inkweto ntaza acuruza. Niki mwabaye gute, zagenze gute? Ako naka business mwabonye keza. Abacuruzi ba status turabasuhuje. Pasika ngira ngo tuyivuyemo, abantu bose dufite imitima yeze iranoze, tumeze neza. Rero turabakunda cyane, amahoro mu mutima n'amafaranga mikufi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.